Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पंचायत मिनिस्टर मॉविन हांच्यांनी सांगलां की खंय तरी जॉगर्स पार्क जे आसा इट व्हेरी गुड पार्क पूण खंय तरी ताका उदक घालनासतना झाडां मेला थंय खंय तरी सेक्युरिटी ना आनी चिखले पंचायतीन खंय तरी हालीं सांगिल्लें की तांचे कडेन फंड्स ना मेंटेन करपाक आनी हाका लागून मॉविन गुदिन्हो हांच्यांनी सांगलां की जे जॉगर्स पार्क आसा दे वील गीव टू GSIDC फॉर मेंटेनन्स. दुसरी तांच्यांनी गजाल सांगल्या की वाडेम लेक ब्युटिफाय केल्ली ताची फेज 2 इथे घेवपाचें आहा अंडर जी सुद्दां. If Panchayat is helpless in not maintaining the park and they say they have no funds, then I will take care of the maintenance through GSIDC itself, or I will make alternate arrangement in such a manner that the park does not suffer. Upgradation does not mean destroying what it is having. हिंगा कितें जाल्लें आसा तुवें पयलां आसतलें अर्दी प्लांट सुकून मेला, सेक्युरिटी सारकी ना, पंचायतीचेय सारके ते म्हणटा ते फंड्स ना जाल्यार आतां एज इट इज दे हॅव हँडेड इट ओवर बॅक टू GSIDC फॉर फर्दर अपग्रेडेशन. सो वी वील सी which agency to appoint or hand it over so that it is maintained nicely with all proper security as well as proper maintenance of the existing facilities that are already there. Now, as far as Joggers Park is concerned, I want to make it self-sustaining. That's the reason we are spending, GSIDC is spending almost 10 crores to see that we add some facets to that, like an entertainment center, like a food court, like a e-library for the senior citizens, gym for the youth. Some of these things will generate revenue. With that revenue, we will be able to run the park. Now, I don't want to comment more on what the Sarpanch says. We have, that way the Chikalim Panchayat and the Sarpanch, we have worked for long periods together. Now, if he expresses his inability because of lack of funds not to maintain it, we will look after it from the GSIDC. No issue about it. Doing development, carrying on developmental activities has become a habit with me. And my Zilla member, Anita Thorat also, she has done this particular work of beautifying this open space. In a place like Matve Daboli, such a big place is beautified for the residents of Onkar Plot Owners Association. You see such a big development, such a huge building is here. So many houses are here. Another open space in this vicinity only, hardly a kilometer and a half from here is being developed. It shows that even under Zilla, lot of works are being taken up. And it is my endeavor to develop not only from Zilla, not only through the Panchayat, not only from the government, not only through PWD, not only through GSIDC, every possible agency that can give us funds and do something good. Like G Suda had developed the Wadem Lake. Now we'll do phase 2 of the Wadem Lake. So the development is a continuous process, just as governance is a continuous process, and I will continue my development. डेव्हलपमेंट करता तेन्ना एक मनशाची मनांतल्यान इच्छा आसपाक जाय. जो कोण लिडर लोकां खातीर काम करपाक पळयता तो मेन म्हणल्यार सोशल वर्क करपाक जाय. सोशल वर्क करपाची ताका एक आस आसपाक जाय, तेन्नाच डेव्हलपमेंट जाता. आनी हांव जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेन्ना आमकां लिडर मेळिल्लो आसा आमचो दाबोलीचो आमदार आनी आमचे गोंयचे इंडस्ट्री मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मॉविन गुदिन्हो. तांकांय आमी इतली वर्सां जाल्यार पळयतात ते कशा पद्दतीन काम करता, कशा पद्दतीन कार्य करता लोकां खातीर. आनी तेचेंच एक मार्गदर्शन घेवन तेच्याच लिडरशिपा खाला एक जिल्हा पंचायत अंडरचे आतां पर्यंत केन्नाच जिल्हा पंचायती अंडर इतली कामां जावना ती ह्या वाठारांत जालेली आसा. आनी हेच्या मुखारय हेच्याहूनय चड कामां जातली. आयज तुमी पळयलें आसा, आयज जवळ जवळ 20 लाखाचे ओपन स्पेस आमी डेवलप केलेली आसा हांगा माटवे दाबोली. त्याच भशेन आनी एक ओपन स्पेस आसा फाटल्यान जी आमी डेवलप करता. त्याच पद्दतीन दाबोली ग्रावंड आमी डेवलप करपाचें आसा. जायते आमी इक्विपमेंट्स दिलेली आसा लोकांक. मागीर जायते पेवर्स घातलेले आसा, आसाय डोंगरी पेवर्स घातलेले आसा. सो अशी जायते कितें डेवलपमेंटल कामां चालू आसा. लोक एकूच हेतू आसा की लोकांचो जो फंड आसा जिल्हा पंचायती अंडर तो लोकां पर्यंत कशा पद्दतीन पावयतले एकूच आमचें इंटेंशन आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रांत नायक.